Major General Fred Gisa Rwigema yubashye nka zimwe mu ntwari zikomeye z'u Rwanda. Umubiri w'uruhukiye mu ihembe ry'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali. Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata 1957. Yashakanye na Jeannette Rugene. Basezerana kuwa 20 Kamena 1987. Babyaranye abana babiri, ariwe Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Fred Gisa Rwigema yatabarutse ku ya 2 1990. Yatabarukiye Kagitumba mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba. Yaguye ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Fred Gisa Rwigema yatabarutse afite abana babiri, dore ko yapfuye amaze imyaka 3 ashakanye n'umugore we. Abana be basigaranye na mama wabo, Jeannette Rugene. Uyu mubyeyi yareze neza abana yasigiye n'umugabo we, barakura bavamo abagore n'abagabo. Muri iki kiganiro rero tugiye guhana kuri abana babiri ba Fred Gisa Rwigema. Hano wageze ni kuri Papa Biraso TV. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri subscribe kugira ngo ujye komeza kubana natwe mu biganiro tubategura umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Jotwell, mbaye ikaze. Duhereye kuri Teta Gisa Rwigema, nk'uko twabivuze mama wabo yabareze neza. Barakura biga kaminuza kuva muri 2009 kugeza muri 2014. Teta Gisa Rwigema yaminirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kent State University. Yize ibijyanye na politiki. Nyuma y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, Teta yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree hagati y'umwaka wa 2016 na 2017. Yiga International Public Relations and Global Communication muri kaminuza Cardiff mu Bwongereza, imwe muri kaminuza zikomeye mu Bwongereza. Mu mirimo yakoze harimo iyo yakoreye umuryango w'abibumbye, ishami ryita ku baturage mu Rwanda, United National Population Fund. Hanyuma muri 2018 yakoraga muri Minafet, aho yari umwe mu bayobozi bakuru mu gashami ka Afurika Yunze Ubumwe. Mu mwaka wa 2021 Teta yashakanye na Marvin Manzi, umuhungu wa Louise Kamanzi nyiri Radio Flash. Ibirori byo kubashyingira byabaye ku itariki ya 6 Ugushyingo muri 2021, aho byitabiwe n'abantu benshi barimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Marvin Manzi bashakanye ni nyuma yo kumara imyaka 18 bakundana, dore ko bamenyanye bakiri abana. Uyu Marvin Manzi ni inzobere mu ikoranabuhanga mu bijyanye no kubaka gahunda za mudasobwa. Mu mwaka wa 2021 ari naho yashatse. Yanubatse application yise Momoji, ikaba kode ya mobile money ikoreshwa muri telefone za iPhone mu kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki. Akaba kandi yarakoraga muri Volkswagen. Nyuma y'amezi 3 yubatse urugo, inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 13 Gicurasi muri 2022. Yagize Teta Gisa Rwigema, umuyobozi w'ishami rya Afurika Yunze Ubumwe, Director of African Union Unity muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Minafet. Iyi minisiteri kandi yari asanzwe yikoramo guhera muri 2018. Mu bantu Teta Gisa Rwigema ashimira cyane barimo musaza we Eric Gisa Rwigema, agereranya nka data we kuko yamureze akamubera umuvandimwe n'umubyeyi, by'umwihariko igihe bigaga hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo Teta yamusangagayo bakiga hamwe. Eric Gisa Rwigema we ntabwo yakunze kuba mu Rwanda. Uganda yagiye ishyirwa mu majwi cyane yo kuba Eric Gisa Rwigema adataha mu Rwanda. Mu bukwe bwa Teta bwahurije hamwe inshuti n'abagize umuryango wa Fred Gisa Rwigema, nibwigize bugaragaramo umusaza we Eric Gisa Rwigema, imfura ya Fred Gisa Rwigema. Kuba ataragaragaye mu bukwe byanagarutswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wasabye mushiki we n'umubyeyi we kumubwira ko akwiriye gutaha akaba mu gihugu se n'abandi bahaniye gutahukamo. Yagize ati, Teta ndagutumye, ndi butume Jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru. Hano ntabwo nabonye umuhungu wagize, ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Mumubwire ko yarakwiye kuba hano, akwiriye kuba ari mu gihugu se n'abandi twese twaraniye tukaba twarabibonye. Mumumere ubu butumwa, sinshaka umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yabimpunze. Mu ntangiriro z'impeshyi ya 2022 hari amakuru yavuzwe ko Eric Gisa Rwigema yari mu Rwanda. Hari nyuma gato y'urugendo General Muhozi Kayini Rugaba,
umuhungu wa Museveni yagiriye mu Rwanda. Teta Gisa Rwigema na Eric Gisa Rwigema nibo bana ba Fande Fred Gisa Rwigema n'umufasha we Jeannette. Ubusanzwe Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata 1957, avukira ahahoze ari perefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda. Iwabo ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga. Yabyawe na Stasi Kimonyo na Gatarina Mukandirimo. Mu 1960 we n'ababyeyi bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Shungerezi mu karere ka Nkore. Nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice cy'abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bwise impinduramatwara yo muri 1959, yabanjirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu 1976, yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation for NASA, inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu mpera z'1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique, yinjira mu barwanyi ba Frelimo, inyeshyamba zahanaga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'Abanyaportugal. Mu 1979 Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army, bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala. Bayiri ku butegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata 1979. Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni National Resistance Army, barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Uganda Bush War, bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Tugiye nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru muri RPF Inkotanyi, barimo nyakubahwa Perezida Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baje gufatanya urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma y'uko igisirikare cya National Resistance Army gifashe ubutegetsi bwo muri Uganda mu 1986, Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo. Akomeza kugaragara mu bikorwa byo guhagarika burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bajyanyaza mu majyaruguru ya Uganda. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi 27 bari bayobowe na Museveni wagiye mu ishyamba mu 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote n'ishyaka rye rya Uganda People's Congress. Bashinjwaga kwiba amatora yo mu 1980 bagatsinda Democratic Party ryariyobowe na Paul Kawanga Semwogere, na Uganda Patriot Movement ryariyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu 1985 Fred Gisa Rwigema yari amaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Fred Gisa Rwigema yari umwe muri batatu bari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe ku buyobozi bukuru bwa National Resistance Army. Icyo gihe nibwo Fred Gisa Rwigema yambitswe ipeta rya Major General, aryambikirwa rimwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh, mu gihe Museveni we yahawe ipeta rya Lieutenant General. Fred Gisa Rwigema yamenyekanye cyane nk'umuyobozi mu gisirikare wakundwaga cyane nawe yari akuriye, by'umwihariko icyubahiro cyo nk'umurwanyi wo mu rwego rwo hejuru, agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta byaha by'ubugizi bwa nabi yigize abarizwamo mu rugamba rwo kurwanya burundu Milton Obote mu bice by'amajyaruguru no mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda. Mu buzima bwa Fred Gisa Rwigema yanakundaga kandi umupira w'amaguru, akaba yari umufana w'ikipe ya Villa yo muri Uganda, aho atajyaga asiba kujya kwirira kuri stade ya Nakivido igihe cyose yabaga ari Kampala. Tariki ya 1 Ukwakira 1990 Rwigema nawe wari ku ruhembe rwo kubohora u Rwanda, ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye baje kubohora u Rwanda, ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka 33 y'amavuko. Atabaruka asize umugore n'abana 2. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Fred Gisa Rwigema ndetse n'abana be. Nansoje ikiganiro cy'uyu munsi, nizeye ko ibyo bashaka kumenya ku muryango wa Fred Gisa Rwigema wabimenye. Naho ubutaha Imana ibarinde.